bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe ayaw habrede Pindi TV assalamu aleykum on calmina ko kabaru mettuɗo kabaru musɗo kabaru mo welani tana finito e nokku biteɗo Mbour e nder legal bitegal 11 novembre pitali jeegomo woni keddiɗi e nguɗon cumu wongo e nder galle goto e kabaruji keɓɗen ngun cumu waɗi ko sanga 4h45 minutes e oɗo subaka altine hayso tawi sapeur pompier noddanoma ko adi ɓen jetto taw ko gasanno gasi walla mbiyen ko bonanno boni ɗin pitali jeegomo kañumen kala keddime nguɗon cumu gosle ɗe ene tawe to hôpital e nder oɗon morgo hôpital ceerno Mouhamadoul Mansour Bara mo Mbour ɗin pitali jeegomo woni keddiɓe woni bilan walla mbiyen ko tonga e ɓen jeeyaɓe nguɗon cumu e siftinde ha joni debbo goto e sukaɓe mum ene jeeya ɓeɗon jeegomo ngun cumu bettuɓe e nguɗon jammagu hayso tawi hoddiɓe paabima walla kañumen kala gummima ene wayno cumu ngu heewino doole wonande kabaru mo keɓɗen un grave incendie nawi oɗon yummiraɗo debbo e sukaɓe mum e wonɓe tawetnoɓe oɗon galle ɓe kawri jeegomo wasɓe pittali mumen e nder nguɗon cumu mbinen koto Mbour e nder ngal ɗon leegal bitegal 11 novembre way ko oɗo subaka yo Allah yurmoɓe yafoɓe